Eidi Lairaba uba Yade, Manipur da Lairaba Emung Amatta, Leiba Yade Haiba Wakhallon da Survey Chatli, Biren. Lakliba Mikhalasida BJP gi mirep oidiba, Chief Minister N Biren gi, ngasi Phiral Singkhatpagi Thauram, Luang Sangbam, Makhalaikai da Leiba, Nitsu Ground da Pangthokre. Thauram asida Chief Minister Biren haiki, Eidi Lairaba uba Yade, Manipur da Lairaba Emung Amatta, Leiba Yade Haiba Wakhallon da Survey Chatli. Mahakna hai aibu makhatana Manipur da Leiba, Mitai Pangal Christian Haiba Khaidana Amatta oina Manipur miyam gi thogal tauba phanganbiyo aina wari basi miyam gi damaktane aduna aina laingak pairakpaga miyam gi kari tausige kari tauraga miyam awaba kokani haibasi khanaba hokibane mapuna chanbiduna chahi manga ase miyam gi thogal matol lomna taujaba phanglaklei hana miyamna numit hek tabaga mapan thokna satpa yaramdaba kaya haujikti leitre Maira Paibe, Ima Ibel Singh, Maira Sangda, Ahing Yarek Tuna, Wana, Tumpam Chapam Kangdana, Ahing Yarek Lambakaya, Hauzikti Laitre, Police Amadi Miyam Gimarakta, Apamari Tambangamlay, Namagasi, BJP Gilangak Lakpadagini Haike, Manipur da Lairaba, Mayum Makai Lazadaba Imunkaya, Hauzikti, Momon Noxere, Yum Nong Yuduna, Tumpam Chapam Kangdana Lairamba, Imunkayagi Yum, Sabi Bagaloinana, Anabana maram oiduna hospital da pukhanaba sel leitabadagi ukhong tenda ngaduna khanglamba imung kayasu Ayushman Bharat amadi CMHT card piduna miyam lemna laing hanbadagi ngasidi momon noksare asigumba laingak asi makhatana laikinaba miyamna BJP da vote pibiyu BJP na makhatana laingak pairabadi miyam nungai khigane aina kendragi miyam da aingonda sakti piyu Miyam wahaloi haikibadu ngasidi mai pakna pangthokpa ngamlei loinana kendra sigi yum chamagi mathakta yum saba ngamkhre Eidi Lairaba uba Yade aduna mapuna ingonda sakti piba oiramgane Manipur gi oinasu imung amata Lairaba imung leiba Yade haiba Wakhallon da Survey Chatli Manipur gi oina ana layeng amadi nongyuba yum amata leitre loinana school phagadansi mission gi makhada school kaya upgrade taukhre School sing asi private school ga changdam na bayaba school oire haiki Manipur da matam kaya gi mamangda lamdam sige yellow mi kanana ba miyam na ILP tandu na laki badu ngasi di phanglay center na Manipur gi yam na khalle masi ILP pirakpa sina taklay Manipur gi issue kaya center na khangna thabak tawre maramasina Manipur makhatana saukhat maikei da mangjil thana chanaba awana leitaba lamdam ama ohensi hadabadi miyamna BJP da vote pibiyo miyamna su BJP da vote pibiduna Manipur da leiriba kendra singi BJP mirep thagat pida uhaina CM na makhatana phongdokhe thabak ama tawbada hairaga tawbabudi sunghai haidana tawbadi kari kaibage khemsan lakadurba mikhal asida BJP gi mirep oiriba speaker Y khemsan gi Phiral Singkhatpagi Thauram ngasi BJP Singjamai Mandalna Sinduna Singjamai Yumnam Leikai Yumjau Lairembi Lampak pangthokre Thauram asida Singjamai Esida BJP gi mirep oiriba Y Khemsana hai aikoina thabak tawbada adu tawgane ada tawgani hairaga tawbabudi sungai haidana tawbadi kari kaibagi haina hangladuna mamangda vote kabagi certificate laururaga thoglakpada paumi singna kari tawgadagi haina hangbada aina haikhide adubu aina dikhanki Singjamai Keithel matamga chunaba mawongda sangbatke ningthau sanajauba laisembage thak wangkhanhange khanki adubu ngasidi pumnamak adu thabak oina pangthokpa ngamlei Singjamai bazarda leiba nupi singgi Keithel matamga chunaba mawongda sabaga loinana ningthau laisemba sanajauba su Rajya Sabagi MP oiba ngamlei handaki mikhal asida aiga lambanariba singdagi vote lising manga helaga kahan bhaibasi miyamge makhutta lei loinana masing ngamnaba miyamna su angamba thakta hotnabiyo mamangda BJP kungabathoi kakhe adubu laingak chalaibadi wakhe aduna tongan ba dal singa punsinaraga laingak semkhibana BJP na tawge khanbasing ningthina pangthokpa ngamkhide adubu handakti BJP khaktagi laingak ama oiba ngamnaba miyamna BJP da vote pibiyu haike handaki lakliba mikhal asida aina sengbat sagatliba mayam asigi yenglaga kendra asigi mikhal thengnariba miyamgi vote lising manga helaga kahanbiyu haina su phongdokhe MLA Y Antas Khan na nomination file tawbada
फेक डॉक्यूमेंट सिजनरंबा लाइबक थीबने एमडी इरशाद लिलोंग केंद्र के एमएलए वाई अंतास खान ना नॉमिनेशन फाइल तौबदा आइन की वांगबदा फेक डॉक्यूमेंट सिजनदुना मियामदा नमथाक तौबा लाइबक थीबने महाकी मथक्ता आइन की मतेंग लौदुना थबक पाइखलगनी हाइना लाकदोरिबा मिखलदा लिलोंग केंद्र द इंडिपेंडेंट मिरेप ओइरिबा एमडी इरशाद हुसैन न फोंदोखरे वाफम असी ngasi डीसी थौबाल द स्क्रूटिनी लोरगा थोरकपदा एमडी इरशाद हुसैन न पाउमी सिंह द फोंदोखिबने इरशाद न हाई एमएलए वाई अंतास खान ना बीजेपी की मिरेप ओइना फॉर्म अनि सबमिशन तौखि अदुबु अनिमक्त फॉर्म 26 की पेज नंबर 14 अमदी 16 दा मालेमदा लेतबा लम ममिंग अमदी स्कूल ममिंग सिजनदुना कुमजा 2006 दा क्लास 12 पास तौरकबनी हाइदुना मियामदा चाउना नमथाक तौरे हाइरिबा कोराल टूर चेन्नई हाइरिबा लम असि लेते लोइनना इफ नेचर मैट्रिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल असिसु मालेमदा लेतबा स्कूल अमने मसिगी मथक्ता करंबा स्ट्रीमदा तौबनो हाइबसु पंदे मरम असिना लिलोंग केंद्र की मियामदा नमथाक तौदुना मिंगसत थियननबो होनरिबा वाई अंतास खान एमएलए ओइबगी हक लेते महाकना करिगुंबा मिखल असिदा माई पाकलबसु आइन की मतुंगिना रिजेक्ट तौबा हाइबसि सोइद्रबने मरम असिना लिलोंग मियामना केंद्र असिगी मिंगसत थिगदबा असिदगी कलहोमिनसि हाइना मियाम की पुकनिंग चिंगसिनखि अमरोमदा अइंगोंदा सिरगलिबा मराल चनबा यारोइदबा युमफम याउदबा अरानबने अंतास खान एमएलए वाई अंतास खान ना पाउमी सिंह द फोंदोखिबदा मंगोंदा सिरगलिबा मराल असि चनबा यारोइदबा युमफम याउदबा अरानबने महाकना नॉमिनेशन फाइल तौबदा अरानबा याउखिदे असिगुंबा युमफम याउदबा अरानबा असि पुखतुना येनबा असि तहनिंगदे हाइखि महाकना हाई जेडीयू के मिरेप ओइरिबा एक्स एमएलए मोहम्मद अब्दुल नासिर ना कुमजा 2012 के मिखलदगी हौरगा ngasi फाउबदा महाकी नॉमिनेशन फॉर्म दा महाकी चाही असि अमत्ता मानहंदबा असि मियामदा चाउना नमथाक तौबदा नतना आइन की वांगमदने महाक एमएलए ओइबदा मतिक चादे मसिगिदमक्ता आइन की मतेंग लौगनी हाइनसु फोंदोखि नाकल अमरोमदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइरिबा अब्दुल मनान ना फोंदोखिबदा एक्स एमएलए मोहम्मद अब्दुल नासिर ना नॉमिनेशन फाइल तौबदा कुमजा 2017 की मिखलदना महाकी चाही असि कुंथ्रागा मापन कुमजा 2020 की बाई इलेक्शन दना चाही निफुगनिथोय अदुगा हंदकना चाही निफुगनिपान हाइना नमथाक तौरे करमना चाही अमा मखाय असिदा चाही तरुक हेंगलकलिबनो मसिगी मतंगदा आइन की मतेंग लौगने मिनंबा सिगिदमक्ता महाकपु सोइदना आइन की मतेंग लौरगा चपचाबा चैराक फंगनगनी हाइखि मियोई मरफुद्रागा निथोय कोविड पॉजिटिव ओइरे अमा लेखिद्रे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोई लिसिंग अमगा चात्रुक मापन कोविड 19 टेस्ट तौबदा मियोई मरफुद्रागा निथोय नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना पॉजिटिविटी रेट चादा मंगा दशमिक तरेता लेरे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा लाइचत असिना मियोई अमा सेनख्रे हाइना मणिपुर लेंगा के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ना हाइरे लाइचत असिगी रिकवरी रेट चादा मरफुद्रा तरुक दशमिक निपान मरी यौरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अनिगा चनी मापन लेरे हक्चांगदी फरी अदुबु HIV पॉजिटिव ओइरक्तनबा चेक्सिनबियो अजित सोर सही कुनगा तरुक HIV गा सागोनन हिंगलगलिबा मियोय अमगी पाउदम HIV एड्स पॉजिटिव ओइरबसु युम पांदुना HIV पॉजिटिव ओइदबा लोइनबी अमदे सही तरागा मरी सुरबा लाइना असिना नादबा इचानुपागा हिंगमिनदुना ngasi lamdam asida laina asi makhatana sandoroktanaba थबक थौरम कया पांगथोक्तुना हिंगले तौबदबु लाइना असि इरैचा सिंगदा चंगलक्तनबा पुनसिगी चलिबा खोंथांग खुदिंगदा खोंफम सेक्शनना थांगबगी तंगाई फदबा लई लोइनना लमदम असिदा ड्रग सिजनबगी चांग हंथहलबा मदे सेक्शन थौरांग याउना इंखलकलिबा नहासिंगना युम्बानबगी मरी थमलबदे लमदम असिदगी HIV लाइना मरु फंगना मांगनखिबा ngamgani हाइना HIV एड्स का सागोन अदुना हिंगलिबा ख्वाइराकपम अजित सोर सही निपुग तरेटना फोंदोरकले अरोइबदा ताबिरिबा पुंगनमकपु थागतचरी।